Sami nang raji puan kini Teglo peni se inang doi. Si Kardom, kada we according to tumphana stame. Si Karbi Anglong singing superstar long nana tum non. Uthot season 3 long nang chapati du ni pa si ni tum. Mata nili hin pen chuni ri lo. Si Anam and Epil pen, Ake Joy pen, Udishon non 3 pen people mom lo. Sinang nang tum kada ko beta. Jong si lun se pola pen lun se piche mani tum lote. Wang in non Karbi Anglong singing superstar long. Si Kardom kada we phata. Ponji ne nang phan ha ne rindi nang dunji ma ne long o ong supi Kardom nili lunse poe si katha isi birta bang lapulo nali tum nang ponji ne nang phan ha ne rindi nang dunji ma ne long o ong supi Kardom nili men esi katha lapen nili labang solun kilun lapen nili mena sikitolo Nangli tunta nili so thak lun studio long recording tungduk lapen lun se po maning tungduk plotang te nangli tumhai sewar sai ke medu labang ke Karbi Anglong singing star season 3 non 20 October pen audition mang chengbom lo lasi apor dolang 30 an nangli tum free lage tangka sikai sida pinang ne online audition pidun me nangli tum 60-second video chesalam ra ala WhatsApp number ke pido hadang nangli tum send na nangli tum han judge do nang select ponpo la nang select de lo plote nangli tum tanili so thak YouTube long million views kepali ji phanang ling tunta lun iglong po hard of Ota hai nangan so se rasen ke me da pirthe bonta ne rasek long le nangana raje ke me la sinang le tum jong silun kilun ning hang la penang le tum ke thek rada theng no ma de Karbi Anglong adang thebi pirthe adang pache thang ji ning hang polote nang le tum hongjaya long wang ignon non Karbi Anglong singing star season 3 ake joy pen warsai ke me pen audition ake joy pen pipon lo la sinang le tum audition pidun ignon Kardom nili chparian ma phumalong timu nalu tuhan isi berta ke me lahilo je Karbi Anglong singing star audition do bomlo lasi nalu tum bangso warsai ke me chu enun tha lake audition ke free si do bom lasi nalu tum bangso warsai ke chu enun pen hided polote nalu tum ase pen nili tum chparian ni phan chongphong ek ding lo Kardom सजरा सवेरा मेरे तन बरसे कचरा अंधेरा तेरे चलती ला तकेरा मिला जो तेरे तर बरसे ओ मोला मोला Kardom nili khai don kathar nili music director nili bangso video long kado pantai si birta ke me pachini panja porchui pon lo birta ke melo pehlo Ili tum dak Karbi Anglong singing star pen non online free online audition en pon bomlo lun kilun nam puthak lasi kado be korte injir badon rap je pojir pitum tame lun se po cheman ani hang tum do poloter bangso audition non chepate dun man sinilin benjuni rilo athe bangso audition non se hai lo poloter nang tum lun se po cheman pan warsai me sten pen ladak pipon pan sialang le tum hin pen sipon lo la pen isi dolang nilihin pen pachini tri bang ke labang so singing competition reality show long kumama abang phu bang phi si hai ma alang li pan bang ke nilihin ben si music bang ke or pipon pola se alang li tum audio album ta ka release pan ya chance ladak thetung ben dulu thank you so much ili chparjan bang phu khorsing ti so nang li tum phan isi birta ke me ke lahan lo non Karbi Anglong singing star season 3 cheng ik bom lo nang li tum la si war science chu endun ik tha la pen chipati dun ik tha ik star season 3 long high depth plute nang li tum ase pen nili chiparjan ji phanchi chisik ik ding lo Kardom